جبو پاقجیا باجار حسکه ایلو گاوک گرینگ هات آویتن که دبه ببا آلیکار امنما گماره لکولانان ببینه. ریوبریا خوسر آهره ما باکور و رجلات سوری 20 کامیونن پاقجی و همجی و گوهستنا گماره رادستی شارداریا حسکه کرن. لگور هفسروکا شارداریا گل آباجار حسکه عنود دقوری دبیجه که ریوبریه اف وسایت اف ماشینه اف کامیون رادستی وان کرنه جبو کو بوان را ببا آلیکار او خدمتا گل بکن و بهلن باجار پاقش بمینه. وەک بەرسیف ji bo rewşa heyî li bajarê Hesekê îro ev bersîvdan ji bo karekî got dihat xwestin pêwîst bû ji bo bajarê Hesekê hewqasek alav yanî bi rengekî bi rastî jî ciyê spasiyê got şaredariya bajarê Hesekê karibe vî karî bike û karibe ji mîzaniya xwe vê hêza hanê bike bersiv ji bo bajarê Hesekê evaya ciyê spasiyê ciyê pîrozeyê jî got em bêjin pîroz be ji miletê Hesekê re got şaredariya Hesekê ev alavanê pir anîne wê karibin bivin bersiv ji bo pêvajaya got em tê de spas gelekî ji bo nawe. Evaya wek incaz ji belediyê re ji ber berê gelek astengî em pêr derbas bûn coğrafya bajar gelkî mezin bû wek bê kesafê skaniyê gelekî bilind bû ev ihtiyaca me gelekî bi araba hebû ji ber erebê me berê gelkî kevin bûn û tim